obwo wayesimbireho ahantebe y'omunyeshengyera habwigera East Dan mugura ka rukiiko arikutayayira emyanya etari emwe n'emwe izooba lya nyamwabazyo ahikira hari Kitabe Parish aho abahiire enshaho 30 za siminti hamwe na hari Nyamitoma Church of Uganda aho abire n'abaheberaho by'amadirisa g'ekanisa noragaze kintu kunzire President Museveni na government ya movement na ya Uganda yona etere program y'emyoga ninga program ya technical umwana yakiko bisete iwe wareba izasiriyo tarukuzubasi utakaho amaso Paulo mwikiriye nagira ngo umushemererwe kananye n'inkwezi ruserugambo byebyo oshemererwe kandi oshemererwa gutosha ahabwo kuba mu rumogo gwakora ukombekera mukama tugurize kufera busha ari umugishogo kusima rahanga no kusima dani mu mishoga abantu gona bari mu kanisa omu kandi abwa hona rebo kutera mwebera ho byite byabebirije mu kanisa yitu buzima mukama muherezo mu gishaka byarukora byona ranga yongere kumwongereraho ahari bwera primary school ahireyo miliyoni emwe okwera umukundu z'ebina by'abeji kandi ashabira bicereza kwejumbira mu program za government ahari emyoga n'ezindi norero kombe komwe emyaka yira haza nko kubanura bamnorambura orese minte timbukire ebizimbe bukuzire kandi abana bitu nko kuwabare bari abana babayonjo mwene twagira ngo teho mukorogu turundane sente tubase ku renovating ishomereri rya kamti afira munonga kudonatingira amashomero mwene natwara abana mu planet simbarara a contributing mbasire areta siminti ore ngo nageze aho nananywa amashomero gitu bushenyite gumera modo nshaziremo kugira ngo ebyo bwegese nanemizano mbere nakora nka priority ahubwo amani n'umusingi gwo bwigese bukubasa kutereza abicereza basimire Dan mugura ka rukiiko ahabwo kuba kwataraho butosha amakuru agagasha kwa Onesmus Ndianabo